Għal-ħin il-logħba saw, il-ħin li kulħadd ikun qed jistenna waqt l-stream. Illum dejjem nkun qed nipprova Dark Deception. Ġa kont ipprovajta ftit. Però ma sajtx insib tarf. Naf li bdejt l-ewwel chapter fejn hemm xi xadina tfittxek ġa xi lukanda. So the start, alright. Tikfinity għaddej, ġifieri issa għaddej Tikfinity. Ġifieri jekk xi ħadd irid jipprova jibgħat xi gift ħanaraw hekk qed jaħdem għax kelli ntih restart. Biex jaħdem sew. Tessi kutajjar stilla, kif aħna konna sew. Illum ħankomplu, għaxu mhux ħankomplu, illum ħanipprovaw nilagħbu din Dark Deception live. Għax aħna nipprovajta ma kontx qiegħed live. Mumkin sejtini attakk tal-qalb, issa tkunu tafu għaliex. Lew sam new game għax bażikament din hija logħba monkey business, eżatt, continue. Thank you tal-likes, stilla. Affarijiet f'posthom. Mela niftakar daqsxejn xi jrid jiġri hawn. Break the boards. Break the boards. Mela tuni naqra ġas għax dan l-iskrin mhux jaħdem sew. So okay, break the board. Ejwa, kif niftakar sew wara rridu niġbru daw id-diamanti. Għandna dat tablet jurina. Wow, xi xadina tfittixna. So rridu noqogħdu attenti. Where's the oil? M'għandniex żejt. Making it pretty easy to root for the monkeys. Okay, nikkalmaw naqra, għax apparentement kont insejt. Thank you still. Ġew. Xadina, ġew jew. Ejwa tista' tiġi. Iġri bro, iġri ostja bro. Biex ħataqbadna xadina. You're making it pretty easy to root for the monkeys. Xi bibi jinfetħu hawn. Nisma' xi ħadd jiġri warajja.
Nħomu lej. Iġri bro, ħareċ xi ħaġa minn hemm. X'għandna ġejden kollha sew, la. Rridu niġru ħafna. Naħa l-oħra. Di waħda minn dawk il-lob fejn niżommlok qalbek għaddejja 100. Għara xaħ, ma ġejna. Tamlu li xek, n-suppортjom l-annimali, nħobbom l-annimali, tamlu li xek. Bro, jek jabduni jessa taf kem nidajqa sideja mandek. Għasqat ma mid-daqsek progress fija Dark Deception, jek jabduni jessa. Suck oily boy. Għasqat mersaqna daqsek viċin li naqbduhom kollha. Last checkpoint. Oh, I don't care. S-rank. Għamlu taftir l-S-rank. 116. Grazzi Daniel. Jew min kien. Nisma' Xadina. Iġri bro. Użawni jak ma naqrax il-chats. Xina sabiħa, ħafna. Run Forest, żgur. Nipprova niġri. Apparentement is-sena l-oħra kien hemm xi update fuq din il-logħba ħarġet waħda jisimha Jiena nħobbhom l-annimali. Għandi feeling li mu kont close li għabad li minn. Xanna, grazzi għalla kolla sew. Welcome to the stream. Intu kol stilla. Naħseb qatt ma ġejna law, x'fadal ħafna dinha. It helps if you don't let them stab you in the face. Perhaps if you don't let them stab you. I love you.
Fixkiltni, Daniel. Fixkiltni. Kont sanejt insejt. Insejt li kont sanejt. Xi ħaġa. Jisaħ l-aħħar 30 ġej ieħor minn hemm. Le, naħa l-oħra li t-tamur. Ma ġala xejn. Run, nuzdur, għasim dak għal-tajt. Kif tista tajd li run? Indur in-naħa l-oħra u nsib fucking xadina oħra. Impossibbli. Monkeys, it's always monkeys. Dejjem xadini. لا تقبضنيش لا اجري برو اجري برو اجري برو Zbatax fadal. L-ansibu 17 un baċċerdu għamlu. Can you stop? Here it comes. Għandi bżon li l-ek tajdli. Aħħar 4 qegħdin. Help me, Jesus. Help me, Jesus. Sada li xinu ma dawk lajnej minn ġordi. Death by monkey? Oh dear, how embarrassing. Bro, min għamilhom ix-xadini hawn ġew jekk mhux int. I am here, my son. Nerġgħu nsibu fejn kienu dawk l-4 shards. Għax l-aħħar 4 janqosna niġbru. Okay. You've gathered all of the soul shards. The ring piece is now exposed, and the monsters will go into a frenzy. Into a frenzy siġifieri. The ring piece before Mr. Monkey finds you. Tajjeb. Le bro. Le bro. Dead already? That's okay. Nobody liked you anyway. Grazzi. You've gathered all of the soul shards. Tafani jew, ma tafanix ħdejja darba. And the monsters will go into you. You are dead. You've gathered all of the soul shards. The ring piece is now exposed, and the monsters will go into a frenzy.
the ring piece before Mr. Monkey finds you. Jaqbduni Xadini. Għawlu ma tinħoss li għaw chaos ġol street, chaos totali għaw. Unnecessary chaos. Isma bro, daw għat jgħadlu l-entratura. Dead already? That's okay. Nobody liked you anyway. You've gathered all of the soul shards. The ring piece is now exposed, and the monsters will go into your hands. Get to the ring piece before Mr. Monkey finds you. Death by monkey? Oh dear, how embarrassing. You've gathered all of the soul shards. The ring piece is now exposed, and the monsters will go into you again. You've gathered all of the soul shards. The ring piece is now exposed. The monsters will go into the ring piece before Mr. Monkey finds you. Chance. لا قوية. Proviamo a duro, no. Oh, mejora. Jgħat wara jgħu ġvera. Għat imisni minn wara, għat nħossu għat imisni. Shoot, he knows you're here now. You need to escape. Get to the portal. Hurry! Fejn il-portal? Farted will confuse him. Ja, mux għalfej tħallilu fil-lift. Tħallilu fil-lift u tilifna. Run, run! There's no escape for you, mortal. Rank B, I don't care. Dejjem għamil kif kont imur l-iskola. Good, you made it. And I see you met my friend sooner than I was expecting. Għanna lajnej ta' Sauron. Biss, still so persistent after all this time. Do not listen to her, mortal. She's just using you. Give her the ring, and there will be consequences. This is your only warning. Help her, and you will suffer.
Pay no attention to him. His powers cannot reach you here. The ring piece. Place it on the table, now! It's been so long. Alright, so bidden naħseb l-option ġodda l-lobby li jew nejnu lajnej ta' Sauron, jew nejnu l-Cruella. The ring is called the Riddle of Heaven. An ironic name, don't you think? A demon's power is contained inside it. The creature of infinite cruelty that you just met. Malak. Complete the ring, and you can use Malak's power to fulfill your darkest desires. Or so the legend goes. Eight more pieces to go. Are you ready for another nightmare? No. Set it up. Chapter. Okay. Come on, this chapter too. On this chapter too. Deception. Alright, chapter 2 m'għandniex. 8 more pieces to go. Are you ready for another nightmare? So, chapter li rridu nniżluh. Alright, ma nasib chapter 2 rridu nniżluh. That's a bug if I ever saw one. Xara, mux għadin nafassu. La tu, la fuq 3 u fuq. Tax ħan iprofa nagħmel. Nagħmel kwit. Dark Deception. Tax ħanara xaw. Chapter zoħrajn tixtrihom. Alright, ix ħanna f'chapter 2. Ooh, a new friend! I'm so excited! Welcome! I heard we might be getting a new student here soon, so I put together this little welcoming party for you. There you are! Hello, friends! Alright, nafxiex, id-deċidajt li ma nalabiex chapter 2.